Epizoda 1, 10-delne serije Simboli. Med je 5. komad po vrsti, pride takoj za poetom, to je pomembno, in vlada mu planet Venera. Teme so umetnost in sinergija ljubezni in narave. Nasploh so me pri tem komadu navdihovale fotke čebel in čmrljev, ko se napijejo nektarja. In hotela sem prikazati predajanje vsem sladkobam, ki so pred tabo. Druga veja navdiha prihaja iz enega mojih najljubših filmov Wild Mountain Thyme. Zdaj vam bom malo spoilala, kjer protagonist misli, da je čebela. In ima najboljši dialog med dvema zaljubljencema. What is it? Just tell me. Are you a virgin? I'm past the time. I still to get the car. No, I am driving you. You kissed him! It was he that kissed me! That's what's got him worked up. That's why he's coming. Time is running out. Now you tell me your secret, Anthony. In ta film je senzacionalen. Tako da to dvoje je bil tudi direktni navdih za make-up lookom, ker kot vidite imam tudi rumen nosek v vseh teh scenah, ko sem v naravi. No, Venera, ki vlada temu komadu, drugač vlada tudi biku in tehtnici. Jaz sem bik, tako da ta vibe. And everything is about love, beauty, romance, harmony. Zato je to video spot otok rožic, narave, ful je poudarka na estetiki, vse je tekoče, mehko, senzualno, very Venusian. In komad te enostavno transportira v en tak fantazijski svet. In prej, ko sem še rekla, da ta komad pride za poetom, bit poeta je, da se konstantno srečuješ z nekom, ki pa vseeno nikoli ni čist na dosegu tvoje roke. V Medu pa rečem, le na vsake par let te vidim, le kot komet na nebu, a zdaj polzem kot med. Gre za neko rezolucijo. In tudi v bridžu rečem, v sanjah poet, podnevi duet, v sanjah poet, podnevi pa polzem kot med. Se pravi, med po poetu simbolizira eno uresničitev sanj. Tako da to je Med, predlagam, da ga poslušate takrat, ko se želite predstaviti v neko deželo sanj in ko si želite, da se vam izpolni eno željo. Vso srečo in poslušajte Simbole. In se vidimo v drugi epizodi naslednjo sredo.